tlangba chhanom tak kom na hun tha in bea kan lo me chan mok mok ina iming le an ko dan che min han shil ta che Coming to Lieutenant Dane Thiamsang Liana 19 Garwal Rifles ania chuan tu po hian Dane minti deuwek ani le inu le pa ming kapa ming chu lalming sang a khobung ania chuan kanu chu Grace Zonan Moi ani ole inu nau za kan unaw hi mi pathum kan nia ka changche hi mi pa Andy Lianthang Loya khobung ania chuan anau pangber hi Grace Lal Thamoi ani ole ai zo la nya min ko sai kan sha a khoi ve ga ngei om Chamarwes kan omek ole ani le ilo na ko shan Chamarwes Presbyterian Church of India hian kan loi ole ani le zirna lama han ti chau char char ila also pani thlek kha khoi ange izir Paul Riat Thleng kha New Hope English Medium School Chamaria Song Kazir Chhuaka Paul Riat Atanga Paul Som Pani Thleng hi Rashtriya Indian Military College Dehradun Kazir Chhuak ole ani le zirna sangzo izirna kunte izir kupte minan shil ta che Oh National Defence Academy Lutu hian UPSC exam kha RMC Komlai han kapea pathianjara ka tling chho zela chuan National Defence Academy Khatakwasla Pune om hi kumthum chung ka training zawa chuan ka service hi army ani awangin kumkhadle Indian Military Academy Dehradun ka training le ole alo ome ani le hetya ang khopa zir sanga chanbo tha iron channan han lekha na satakin izir kan ringa chung ile khazir dan te chu min ha shil ta che oh zanmen rei hi ka theilo lutuka chuwang chuan jinglama hianin ka zirtlang puya darli ti borvel hianin ka thawanga chun lekha hi chu ka zirtan meya lekha zireng hi chu a hre ong tia chuwang chun tlailama te hianin darli chhowela hianin timela tlailam inti soizoinan ka inkhel thin chuan dar som panhi hi chu ka thleng ve zeu thin lekha zir hi chuan ole hetya ang din hun dinga i thok na hian i thok rim hle ti asia ta chunga chuanin harsan na him tam tak hima chon donin alanga tu po harsan na ma chon lo kan om lowa chung zinga chuanin i tel ve ngei dona chung harsan na hima chon te chu ekin nge harsan na chu i lo ma chon thin tu po hianin harsana chu hei kan nuna hianin kan hei kan hachon veka apoi mobera khangai chu beidon lo na hi ni harsa thil harsa tak tak te thil hriom tak tak te po kan tuarang ma se beidong lovin kan beizelanga ti chuanin hei insung theina po hi apoi mo lu tukati alo bui khop me ani le i hobby tengi ni lemzia hi o hun ol kan hi chuanin lemte hi ka zia ka chuanin zinga te hian tlan te hi nuam kati ani le tuna i dun hun i thleng tur hian i inbol seitan chi sang sang awm dona chung hok te chu min han shil ta che pathian zara ka vanaya ka chungte ka nu le ka pa te hianin hei ka chak na te hei ka thil du te hei ka thil du ber timela sipai army officer ni te hi minti hlotlin sak theinan hei engkim anlo ngai tua timela no pangte kumli kuma kani tangkhanin enge kan le khazina hun tu te kha milo en saka chuanin khami tur khanin tuition te kha kan la thina new hofa khomlai te khanin zotlanga sardam pi an hnoya RMC te kha ka pass chhowea chuanin hei kanu le ka pa te hi kanaya ka wa le ken ti khop mai ro puye ani le tuna ini ang army officer te ron ni du thalai tam tak nana bangzok te po an oma chung ho chu engtin nge akal kong kha eng anga inbo sei tu nge akal mang te kha min han shil le ta che Feeder Institute hi tshang shang ta timela Rashtriya Military Schools te Sainik Schools te le RMC te oma heng ho zong zong hi a thade oveka no pang hei te da changa lo in shwal bi lo in zirna deu bi National Defence Academy lu theina turle ani lo pon hemi nakin zela pon Armed Forces lu du tan chon anin chona hi tha ka tia hemi mei ba ga hianin National Cadet Corps
NCC kan ti te special entry om boka chuan postgraduate an combined defence service te po hi apek thei ani le RMS te Sainik te RMC te khango kha pol exam ta changa du thei nge o Russia military schools te Sainik schools te hi chu pol ru ka tanga entry te ma pol ko tang pon entry om boka chuan RMC chu pol ria da tangin entrance exam om ani ole postgraduate kan ti hei low graduate to ho tan chuanin special entry exam tu kha a oma mo kha combined defence service kha combined defence service ole alo kome ani le nangma hian kan sia dan chuanin army kha ithang bi ta kha mi kha army te navy te air force te kha than tur a omani ania kha enga chang kha ne in lo than bi National Defence Academy entrance UPSC entrance exam kan pek dong khan hei chu a form a khan kan ziak da vek to ka thlang kan lo thlang de to ole alo kome kan chang le tura nga yang ani le inuna mi en ton se ti nge kan nu na chuanin min en kha ka ngai chu in chung theina he ka ti boka chuan hei teire pe na hi ti me yang hei thil hi beidong lo wa ka tireng pe na kha o kha tra ka ti aro pui le mai ani le inun khai shwai tu kan nun kai shwai tu chu pathian ani pathian zara hen hei amal som na hi ka training lai te pon ka lekha zil lai te pon ka in khel lai te pon engkim ka thil tina hianin amal som ni ka mi nge heng ka huwa ka wa nei em ka tia chuwang chun lungkham le hei lo ngai twa le lo shom do lo om na chan tu ri ka nei lo hi ka sha ka him em ma ti chon hei min veng hima hei min om pui reng ti hi ka sha chuwang chun pathian zara hen hei ka lo em ani ani le shin nu nei hlau ber nge Shing nuna ka hlauber chu chung kwa ke dar te chung kwa ke chia ti te hi ka hlauber iti ngai mia lo tur ka ti ngai mia lo tur chu roi thei thil hi niam ro pui le mai mizo na tha iti o tha ka ti ber chu mizo nun zemoi le tlongi na hi tha ka ti ber bible chang i du ber kanu hian in kan unau hian bible share tu hian in min fui nem khop maya chuanin hei khun ola te hian ka chiar na sa chuan kan unau te hian in WhatsApp messages ate hian aron thon thina chung zinga chuan tha ka ti ber chu Joshua bungkhat chang kwa na kha tha ka ti ber kan chiar he Joshua bungkhat chang kwa thu ka pe chen an lom ni chak tak le white takin omro lau su la zam hek su lalpa i pathian chu i kalna piang an inhe na om zel don lom ti na soya he hi tha ka ti ani le zirna khotlang le option hi o zirna a hi chuanin hei kan ngai poimo tur ka tia ma se khotlang le kaushana hianin a thei top hianin mangchui mangila in mangte tha ka tia zirlai kan niangin lekha kan zirna hi kan ngai poimo tur chu ni ma se kan thla tham lo tur kan lekha zirna hi apoimo bera kan danga chu ti chuanin hei khatiang activities te kha chu kan ti thau tur ni keipo hei ka holiday lai te ka chol ka nei chang te hianin ka thei theina te ka i mang vea KGP in khom ti te thlan lei ti te hatia te han ka i manga chon ka i mang zel bokam ani le social media le nangma social media hi chu ka khoi fak lo mizoram thalai tam tak tlak cham nya isia an tlak cham bera ka ngai chu an te re pe na hi an nei lo ka ti ngai san tur dik nya isia ngai san tur big a shed chu ka nei lowa ma se tu po hianin hei ki mani hianin thanna le chiat na hi kan nei a mi te tang hian an thanna hi kan nu na hianin mang tumila chu tha ka ti ani ko mai ani le lotlin na tura poimo nya isia hlotlin na tura poimo ka ti chu tumru na hi poimo ka ti a
kan thil tuma hian chiangila kan thei top chhoila pathianin he minmal som em em ang chu mai ba chuanin insum theina po hi a tha ka ti a poimo tu ani ne I thalai ato han thai tamai ila oh I thalai puite tana fuina oh ka thalai te tan chuanin ka soidu chu hei mi hi kanin ang lawa kan thil theina te po in ang lawa kan tuina zong te po in ang lawa ma se kan shet reng tur chu kan theina le kan tuina zong ha kan chiana kan thei top kan chua kan ai hlotling ngei turin kan tumangai chuanin hei harsa hun harsa te po atamang peilo chang te po atamang hei ning chang te po khang hun ate po kan thil ti tum kha shet reng tur hei beidon no tur kha ka thu cha tu ber chu ni kan lo me hun thatak ni pe ka ba ni oh kalom na tu ke po